Juan Lignel toca sano peu totonic y tlamia telis. ¿Qué más? Ikin timapehtoqueh. Ihkon amo tihmatih kinin tiaskeh nin mesmeh witz, mayo. Kema. Kinin machia ompa ipan Moaltepetel. Keh nin, Ajá. keh nikan, se tipitzin más kachi, Ujú. pero mixkiui. Kema kuali. Kema. Nikan amitla. Amo kiui, amo kineki kiuis. Kema. Ihkon, pero amo welteitihchiuah. Kema. Motatzin, monantzin telis. Simi kuali yetokeh, se tipitzin netoya kipiayah tataxis. Ajá. Uan nopan Kema. kitlalilihkeh siki pahti tankuay, uan vitaminas y nikan chikawalis para kipias chikawalis. Kema. Uan oman kokolispeuak de tataxis, pero kokowaya ni pulmones. Bueno, tono nankichiuken. Yahki uan se doctora, se xinolahtapahtikeh. Kanin telis. Motanotza Comaltepec. Simi kuali tapahtia. Uan kihtoh ke kipiaya miak mayama pewaya bronquitis. Se infección, ¿no? Se hueyi cocolis. Kema, uan sesek. De miak sesek. De kiskia miakat, uan de nimes uan kikui keh tehuatzin ni guarachitos. Kema. Ajá, entonces no kitlalilihtoqueh pahti, kipia de motatalilihtos cada chikueyi inyección uan taitok pastillas mostah. Uan etokia kuali, pero amo wel kikuis miakat. Ihkon kipia de motakentis, momespikis. Kema, pero kuali yetokeh. Telis, que ye amonanyaken se calcocoxco, o público. Y amo temaka, kinimitzilis, amo temaka miak pahti. Amo simi. Amo paracetamol, naproxeno, amo teimas onkak pahti. Kema, uan de se kipia se tipitzin tomin, tioh iwan se koyotapahtikeh particular. Kema. Telis, uan senka opano ihki, o sea, que siempre ha pasado lo mismo. Y públicos que el cocos come. Cocolis, simi güey cocolis. Amo. Kema kipahtia, pero titaxtawa. ¿Simi? Amo nihmati tehuan nochankawan, amo keman tasohkamatik toweytahtzin, amo keman tiueh. Chipa tiueh naksa koyotapahtikeh. Ajá, pero kema kinpahtiah, pero ompa mopahtiah ka particular. Kema. Nikilnamiki toli, se tonalo tiene chilik y tech moabuelita. Noweyinan. Moweyinan, kema. Ihkon. Y non wewentzin, oye toya. Y nantzin, motatzin, nosomonantzin telis. Nopa. Kema. Cual kos otikishmat, y nantzin, monantzin. Nehuan yetoya nikpiaya masan Silvia ayamonenemia, masan se xiuitl, nehuan nikpiaya masan eyi o naui xiuitl. Koxtik ilnamiki seki. Amo, nehuan nikilnamiki uestoya techpetatl.
15 kihtowa xikautoya, agonizaba. Xikautoya, quema. Xikautoya uan nehua nikehlamiki que toya talpan. Katka tal, tierra. ¿Canin oye toya? Ichantzin. Okay. Etok ichantzin de nochan, más anse 5-10 minutos. Amo huesca. Ompa chanchihuaya, pero amo queman cuicaqueh iuan coyotapahtisqueh, amo oncaya tomin. ¿Qué yeomic? Amo tihmati sayoh kixtih esti. Nemik evacuó sangre. Kihtowa sikin xa se cáncer, tensa amo sekimati. Achtoh uehka amo oncaya tomin para tias iuan se kuali coyotapahtisqueh. Amo oncaya. Uan ihcon nehua amo nikehlamiki nixco, amo nikehlamiki. No la recuerdo. Telis uan moueitatzin. De nopan. De nomá. De noman. Quema. Amo yehua mikik. Quema. Keman kipiaya mahtakti uan chikueyi xiuitl. Okay. 18 años. Mopauitatzoh de se tepos, moaccidentaroh. Uy, quémate. Noman amo kixmatik. Quémate. Nikneltoka ton yehuantin o tlactoyan más igual tlactoli, quema? Xa quema. Nehua nikixmatik noman ni moman ni moman. Iueyinan iueyimomah. Bisabuela. Bisabuela. Quema. Itescaltihcau noueyinan. Era mamá de mi abuelita materna. Juan yehuatl nikneltoka tlactoya cualtzin. Quema. Simi cualtzin, simi cualtzin. Quema. Juan tonopanok ika itatzin motatzin. Yehua nemi. Nehua amo nikita keh noweyita amo. Telis, tontik ilnamiki okachi miak itech moueinantzin de su abuelita. Yehua simi chikauak. Simi katka chikauak, simi amo teiki mouiliaya. No le tenía miedo a nada. Nehua nimoscaltih iuan. Yo crecí con ella. Yehua nechuicaya campayeski, me llevaba a todos lados. Nechcouiliaya xochihcual, nechcouiliaya santenamo, bombones, palanquetas, simi nechtlasohtaya, simi miak. Uan yehua simi yaya plaza. Kinamakaya kilit. Kiltonil. Quema. Kiltoniles. Ihcon. Uan ompa nechcouiliaya nakatzin. Ihcon. Simi nechtlasohtak, uan simi no niktlasohtak. Katka simi ixchikauak. Simi techahuaya. Era muy estricta. ¿Quién dice que toca muy estricta? Ixchikauak. Simi. Uan simi mitzahuaya mosta. Yehua amo keman niyolo simi kokouaya. Quema, pero achipa simi kualtzin yehua yaya tanamakati plaza, tequitia mila, labraba la tierra. Kichihuaya. ¿La cuachihuaya? Quema, simi nikehlamiki kichihuaya atol de tixti, atole de masa. Quema. Simi kichihuaya siki taxkaltzitzin tikiliah tehuan tayoyo, los tlacoyitos. Techchihchiuiliaya siki taxkaltzitzin ihkuin kaet, tehuan tikiliayah pintitos. Simi miak cosas. Yehua simi
Simi nik yoltazohtak uan hasta axkan. Kox yehuatl era religiosa. Simi. Kipiaya se Santo Ixpan. Ajá. Mas anden campatikalaki hasta campantaminen ventana. Kitaliaya popoxtzin, incensorio. Kitaliaya tanex, veladoras. Kitaliaya xochitl. Mas chikuasen xochiajarros. Uan kitaliaya tamanaltzin. Kitaliaya café, kitaliaya pan, kitaliaya atol. Kipiaya kemanian Semana Santa. Noviembre. Uan keman tikpiaya kemesa tensa yolpakilis yehua primero kipia de kihtowaya yehua. Kipia de achto se kitaliliskia toweyitahtzin takualtzin. Antes de comer nosotros kipia de tiktaliliaya achto yehua. Simi yehua simi kineltokak miak toweyitahtzitsin. Tilistasokamatik miak. Amo teyi